Ese dutuye igizwe n'igice kinini cy'amazi. Ahantu hangana na 71% hose hagizwe n'amazi, kandi inyanja zihariye 96.5% by'ahantu hari amazi ku isi. Umva igitangaje, 29% nibwo butaka bwonyine buri ku isi. Inyanja zose zo ku isi ziri ku murambararo w'ibirometero miliyoni 361. Aya mazi yose angana na kilometero kibe biliyoni 1 na miliyoni 37. Nubwo bigoye kumenya ibirwa biri ku isi, uyu mubumbe wacu ufite ibirwa bigera ku bihumbi 900. Ariko bavuga ko isi ishobora kuba ifite ibirwa birenga amagana ibihumbi, kuko no kubibara ubwabyo biragoye. Muri rusange ibirwa biri mu nyanja birenga ibihumbi 200. Ibi rero biteretse ku murambararo w'ibirometero miliyoni 9 n'ibihumbi 963. Mu birwa biri ku isi rero havutsemo n'igihugu kigizwe n'ibirwa. Icyo gihugu cyitwa Singapore. Ni igihugu giherereye muri Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba, giherereye kandi kuri kilometero 137 mu majyaruguru ya Equateur. Iki gihugu gihana umupaka n'agace ka Malacca mu burengerazuba. Mu majyepfo y'iki gihugu igatandukana na Indonesia ku kirwa cya Ria. Mu majyaruguru ya Singapore hari igihugu cya Malaysia, bitandukana mu gace ka Johor. Singapore igizwe n'ibirwa birenga 64, ariko 7 muri byo bikorerwaho n'igisirikare, Singapore Armed Force. Byose hamwe biteretse ku murambararo w'ibirometero 710 ku butaka. Muri byo harimo icyitwa Sentosa giherereye mu majyepfo y'Uburasirazuba, kiri ku birometero 4.7. Pedra Branca, Sultan Shawara, Pulau Ubin, Pulau Kusu, Pulau Hantu n'ibindi. Singapore ni igihugu kiri ku birometero 735.2, kandi nanone gituwe n'abaturage bangana na miliyoni 5,983. Abantu bangana n'ibihumbi 7,804 nibo batuye ku kilometero kimwe. Iyi mibare yose niyo mwaka ushize wa 2023. Singapore yinjiza amadolari ya Amerika arenga biliyoni 794,179. Umuturage w'iki gihugu yinjiza amadolari 88,447. Muri iki gihugu bakoresha ifaranga ryitwa Singapore dollar. Nubu uri mu mihanda yaho uzatwarira ibumoso, kandi ni wabona nimero itangizwa n'akamenyetso ko guteranya 65, uzahita umenya ko ari umuntu wo muri Singapore uguhamagaye. Muhaye ikaze muri iki kiganiro, nitwa Itangishaka Emmanuel. Iki kiganiro cyitwa ubuvumbuzi. Ni ikiganiro ukurikira kuri Goodreads TV buri wa kabiri saa 7:30. Ngo haye ikaze. Muri iki kiganiro tugiye kugutembereza igihugu cya Singapore. Turakwereka imijyi myiza wasura, ahantu heza ushobora gusura wageze muri iki gihugu. Turaza no kukwereka amahoteli meza ushobora gusohokeramo no kuraramo uvuye mu duce nyaburanga waba wasuye muri iki gihugu. Nubwo twari twakubwiye imipaka, burya Singapore ihana imbibi n'ibihugu bibiri, Malaysia ndetse na Indonesia, ariko kandi yegeranye na Thailand, Vietnam ndetse na Brunei. Ni igihugu gikize cyane kiri mu majyepfo y'ikigobe cya Malay. Rero umupaka wo ku butaka gifite n'ugitandukanya na Malaysia, hanyuma uwo mu mazi n'uwa Indonesia. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Singapore. Muri iki gihugu cyitiranwa n'umurwa mukuru wacyo havugwamo indimi enye z'ingenzi: Tamil, Malay, Mandarin ndetse n'Icyongereza. Umva uko bavuga ururimi rwitwa Malay. Apa yang membuatkan saya gembira? Okay, let me think. First of all, of course lah, untuk parents saya kan. So dengan melihat diorang happy, apa yang saya boleh buat dekat diorang, mungkin itu adalah, bukan mungkin, itu sememangnya adalah satu kebahagiaan untuk saya lah. And then I achieve my goal. Contoh-contoh yang boleh buat keluarga awak bahagia macam mana tu? Saya bawa diorang pergi bercuti. Itu for example lah kan. Lepas tu bagi diorang makan-makan, pergi makan-makan ke apa ke. Sangat happy lah tu. Alright, seronok lah macam tu. Okay, thank you. Terima kasih. Amateka y'iki gihugu cya Singapore atangira mu mwaka w'1819. Ni igihugu cyashyizweho n'uwitwa Stanford Raffles nk'igice cy'ubucuruzi cy'ubwami bw'Ubwongereza. Mu ntambara ya kabiri y'isi, Singapore yafashwe n'Ubuyapani. Icyo gihe hari mu mwaka w'1942. Gusa nanone iki gihugu cyaje kugaruka mu maboko y'igihugu cy'Ubwongereza igihe Ubuyapani bwamanikaga amaboko mu mwaka w'1945. Singapore yaje gusa nk'itangiye kwiyobora mu mwaka w'1959.
ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu iza kujya mu gice cyagenzurwaga na Malaysia hamwe n'uduce twa Malay, amajyaruguru y'igice cya Brunei ndetse n'agace ka Sarawak. Ariko nyuma y'imyaka 2 yaje guhabwa ubwigenge busesuye. Izina Singapore ryaturutse ku magambo abiri, Singa ndetse na Pura, bisobanuye ngo intare y'umujyi, Lion City mu rurimi rw'icyongereza. Ibyo rero bituma umuntu wese uri ku isi iyo yumvishe ijambo Lion City ahita yumva izina Singapore. Nk'uko imibare ya 2015 ibigaragaza, abantu bangana na 33.2% basengera mu idini ry'Ababudiste, 18.8% ni Abakristo, 18.5% ntaho bagira basengera, 14.0% ni Abayisilamu, mu gihe 10.0% basengera mu ryitwa Taoism ndetse n'iryitwa Folk, kandi 5% ni Abahindu. Hanyuma abasigaye bose bakiharira 0.6%. Muri iki gihugu giherereye muri Aziya harimo ubwoko butandukanye nk'uko imibare yo muri 2019 bigaragaza. Ubwoko bw'Abashinwa bungana na 76%, ubwoko bw'Abamalay bungana na 15%, ubw'Abahinde bungana na 7.5%, hanyuma ubundi busigaye bwihariye 1.5%. Muri rusange Singapore ifatwa nk'umujyi umwe munini, ariko hano hakubiyemo imijyi 24 y'ingenzi nawe ubwawe ushobora gutembereramo wageze muri iki gihugu. Ahantu hambere wasura wageze muri Singapore ni umujyi witwa Yunnan, uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu. Uhana umupaka n'agace ka Simpanga ndetse n'akitwa Sembawanga mu majyaruguru, agace ka Mondai mu burengerazuba, agace ka Ingmonkyo mu majyaruguru ndetse na Seletar na Sengkang mu burasirazuba ndetse n'amajyepfo y'uburasirazuba. Izina Yunnan ni ijambo ryakomotse mu rurimi rw'igishinwa. Bavuga ko uwitwa Lim Nison wakomokaga mu Bushinwa ari we wahanze uyu mujyi. Uyu mujyi ugabanyijemo amazone atandukanye ariyo Katibu, Lower Seletar, Nison, ubutaka bw'amajyaruguru Northland, Yunnan yo hagati, iy'uburasirazuba, iy'amajyepfo ndetse n'iy'uburengerazuba. Yunnan ni umujyi uri ku birometero 43.2. Muri 2019 hari hatuye abantu 243,299, mu gihe ku kilometero kimwe hari hatuye abaturage 5,600. Muri uyu mujyi harimo parike iri kuri hegitari 13 yitwa Yunnan Park. Ni parike yagiyeho mu mwaka w'1993 ariko ifungurwa neza mu mwaka w'1995. Kugira ngo ibe parike neza yatwaye angana n'amadolari ya Singapore miliyoni 2,700,000. Mu kwezi kwa 10 1997 Minisitiri w'umutekano yashyize hanze umushinga wo kubaka inzu y'akabyiniro muri iyi parike. Yari bujye kuri hegitari 3. Yaje kubikora rero imutwara miliyoni 2,800,000 z'amadolari ya Singapore. Ahantu hafunguwe mu kwezi kwa 11 umwaka w'2000. Muri iri shyamba harimo ibiti by'imbuto ndetse n'ibibuga by'abana bitewe n'imyaka bafite. Aha rero naho wahasura cyangwa se ukaba wanatura muri uyu mujyi. Niba uyu mujyi utagushimishije, igire mu mujyi witwa Bedok. Ni umujyi utuwe n'abantu 276,990 nk'uko imibare ya 2020 ibigaragaza. Uyu mujyi uri ku murambaro w'ibirometero 21.6. Muri 2020 hari hatuyemo abantu bafite ubwoko bw'Abashinwa, abantu 201,770, bangana na 72.9%. Ubwoko bw'Abamalay bari abantu 39,300, bangana na 14.1%. Ubwoko bw'Abahinde bwo bwanganaga n'abantu 24,450, bangana n'8.9%, mu gihe ubundi bwoko busigaye bwanganaga n'abantu 11,470, bangana na 4.1%. Ni umujyi uri mu misozi myinshi kandi ni n'umujyi w'inganda. Hano kandi harimo inyubako ndende kandi nziza cyane. Umuntu wa mbere yageze muri uyu mujyi mu kinyejana cya 14. Ahantu hari hazwi nk'umudugudu w'uburobyi ndetse kandi yari santere y'ubuhinzi. Ariko uko iminsi yagiye ishira, hagiye hatera imbere. Uyu mujyi harimo amazu meza yaba aya leta ndetse n'ay'abantu bigenga. Harimo kandi amaparike atandukanye ndetse n'ahantu heza ushobora gufatira amafunguro. Kuva mu mujyi wa Bedok ugera mu mujyi wa Tampere wo muri Singapore bigusaba kugenda ibirometero 7.5. Nanone ushobora kugenda iminota 15 kugera kuri 20 uri mu modoka.
ariko nanone biterwa n'uko hari traffic, bityo rero bishobora gutuma utinda. Umujyi wa Tampere ni umujyi uri rwagati mu burasirazuba bw'igihugu. Hano rero hatuye abantu 265,340. Bose batuye muri zone zigera kuri 5. Uyu mujyi ucumbikiye abaturage bangana na 5% by'abantu batuye igihugu. Tampere ihana imbibi n'umujyi wa Bedok na Paya Lebar mu burengerazuba, igatandukana nanone na Pasir Ris mu majyaruguru. Mu burengerazuba ho ihana imbibi na Changi. Hanyuma mu majyepfo tukahasanga umurongo utandukanya Singapore n'inyanja. Mu mpamvu zituma uyu mujyi ukundwa nuko ari wo mujyi wubatsemo banki zitandukanye nk'iyitwa OCBC ndetse n'iyitwa UOB. Ikindi nuko kandi ari wo icyicaro gikuru cya Singapore Airlines cyangwa se sosiyete y'indege ya Singapore ariho yubatse. Tampere n'indi mijyi yose nayo igabanyijemo amazone 5. Tampere y'amajyaruguru, iy'uburasirazuba, iy'uburengerazuba, agace ka Simei ndetse na Srin. Izi zone zose zaciwemo mu mwaka w'1990. Agace ka Srin ni hamwe mu hantu hajya habera Expo. Muri uyu mujyi hubatsemo inyubako nini yitwa Singapore Expo. Iyi nyubako yubatse kuri kilometero 100,000 kandi hubatse ibyumba birenga 10. Iyi nyubako yashushanyijwe kandi itunganywa n'uwitwa Cox Richardson Liner, kandi yubakwa n'abitwa PSA International, ariko bahawe amafaranga na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kubaka aha hantu byatwaye miliyoni 220 z'amadolari ya Singapore. Bayubaka muri uyu mujyi witwa Tampere. Inyubako yitwa Singapore Expo yafunguwe ku mugaragaro ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 3 1994. Nuko icungwa na Constello Venue Private Limited, ariko yari yihariwe n'abitwa Temasek Holding ndetse n'abitwa Singapore Press Holding. Singapore Expo Convention and Exhibition Center ni imwe mu nyubako zakira inama zihuza abantu benshi icyarimwe muri Singapore, kandi ni imwe mu nyubako zifite ibikoresho bihagije muri Aziya yose. Muri iyi nzu harimo ibyumba 10, aho kimwe gifite metero kuva kuri 89 kugeza kuri 844. Harimo kandi amacumbi ashobora gucumbikira abantu kuva ku 150 kugeza ku bantu 1000. Harimo ibyumba bishobora gukorerwamo inama byajyamo abantu kuva kuri 15 kugeza ku 125. Sura umujyi witwa Chuan Chu Kang. Iyo bahunnye bavuga ngo CCK. Uherereye mu burengerazuba bwa Singapore. Ni umujyi uteretse ku birometero 6.11. Uyu mujyi wacu utuwe n'abantu 191. Nujya muri iki gihugu ukahava udasuye inyubako yitwa Tiger Sky Tower, ntakubeshye uzaba uhombye. Iyi nyubako bajya banayita Carlsberg Sky Tower. Iherereye ku kirwa cya Sentosa mu gace ka Ambia. Yafunguwe ku mugaragaro ku wa 7 z'ukwezi kwa 2 2004, yongera gufunga ku wa 28 z'ukwezi kwa 12 2018. Ni inyubako rero ifite uburebure bwa metero 131 uvuye hasi, kandi ikagira amagorofa 36. Yubatse kuri metero 110 cyangwa se feet 360 hasi ku butaka. Yarangijwe kubakwa neza muri 2004. Ba nyirayo nabitwa Simera GmbH. Nkuko nabikubwiye haruguru, iyi nyubako yaje gufungwa muri 2018 bitewe nuko igice gishinzwe kujyana abantu mu kirere cyakwamiye hejuru, abantu bamarayo amasaha arenga 4. Icyo gihe hari harimo abantu barenga 39. Iyi cabin igizwe n'ibirahure ku mpande yari ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 72 icyarimwe. Hano hari indi mijyi ushobora gusura nk'uwitwa Chinatown, Little India, Woodland, Bukit Merah, Bangor ndetse n'umujyi munini uruta indi yose witwa Singapore, bukaba ari nawo uhagarariye igihugu, umujyi w'ubukungu, politike ndetse n'ubwisanzure, kandi bajya banawita Free City. Muri 2021 umujyi wa Singapore wari utuwe n'abaturage bangana na miliyoni 4. Muri miliyoni zirengaho gato miliyoni 5,800 z'abatuye igihugu cyose. Ugereranyije mu isi harimo parike z'ibihugu zemewe zirenga 10,000 ziri ku birometero byinshi birenga amamiliyoni. Ariko ku rubuga rwa sciencedirect.com batubwiye ko ku isi harimo parike zemewe n'ibihugu zisaga 3,900. Muri izo parike Singapore ifitemo izirenga 300 zicumbikiye ibinyabuzima bitandukanye ndetse n'ibimera utasanga ahandi ku isi. Muri izo parike harimo iyitwa Bedrock Town Park. Ni parike iri ahantu hangana na acre 38 n'igice kimwe.
Acre imwe ingana na hegitari 0.4, mu gihe kandi ingana na metero 446 n'ibice 8. Ubwo acre 38 n'igice kimwe zingana na hegitari 15 n'ibice 4. Yaba muri iyi parike ndetse n'izindi parike zo muri iki gihugu hagiye harimo inyamaswa zidasanzwe kandi utarabona, ari nayo mpamvu ngushishikariza kujyayo. Muri iyi parike y'umujyi ya Bedok harimo inyamaswa yitwa Sunda Pangolin. Ni inyamaswa usanga mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Inyamaswa yitwa Malayan cyangwa se Sunda Pangolin uyisanga mu bihugu nka Singapore, Vietnam, ibirwa bya Brunei ndetse n'ahandi. Sunda Pangolin ntabwo ari nziza mu kureba, ariko ifite ubushobozi bwo guhumurirwa ku kigero gihambaye. Ni inyamaswa y'inyamabere, ariko ikigero cyo guhumurirwa kimeze nk'icy'ipusi yo mu rugo. Pangolin itunga umubiri ureshya na santimetero kuva kuri 40 kugeza kuri 65, mu gihe umurizo wayo wo ureshya na santimetero 35 kugera kuri 56. Ishobora gupima ibiro 10 kandi y'ingabo iruta cyane y'ingore. Izi nyamaswa bakunda kuziga ku kigero gihambaye, bashaka kuzikoramo imiti cyangwa se bagakoramo ibikoresho bihenze cyane bikunzwe gukenerwa cyane muri Vietnam ndetse n'Ubushinwa. Bajya bakoramo puderi ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara z'igifu, kubabara mu gihe cy'imihango ku bakobwa n'abadamu, kubura amashereka ku badamu n'izindi nyinshi. Ibi rero bituma zihigishwa uruhindu. Gusa nubwo bavuga ko izi ndwara zikizwa na puderi yakozwe biciye mu kwica izi nyamaswa, nta bushakashatsi bugaragaza ko ibi ngibi ari ukuri. Mu mwaka wa 2016 umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera inyamaswa z'inyagasozi no kurwanya ubucuruzi bwazo wahagaritse ubucuruzi bwose bw'ibicuruzwa bikomoka kuri iyi nyamaswa. Pangolin ifite ubushobozi bwo kubyara umwana umwe buri mwaka. Iyi nyamaswa nayo iri mu zihigwa cyane ku isi nk'inzovu, inkura n'izindi nyinshi. Umubiri wayo w'inyuma ushakishwa cyane nk'uko amahembe y'inzovu ashakishwa. Ibi rero bishyira mu zishobora kuzima vuba. Sunda Pangolin ifite ururimi rufite santimetero 16 kugera kuri 40. Iyo utari guhiga ururimi rwayo ruba rwihibereye imbere ku buryo utabimenya. Ururimi irukoresha ihiga, ifata kandi irya udukoko duto. Inyamaswa iginacukura iri guhiga udukoko duto turi mu bwoko bw'intozi. Nuva muri iyi parike rero uzahita usura inzu ndangamurage ya Singapore. Izwi nk'inzu y'amateka muri iki gihugu. Yabayeho kuva mu mwaka w'1849. Inyubako y'iyi nzu ndangamurage iherereye mu mujyi rwagati kandi ni nayo nzu imaze imyaka myinshi muri iki gihugu. Kandi hakaba ahantu ndangamurage hambere muri Aziya. Iyi rero yatangiye gushushanywa mu kinyejana cya 19. Icyo gihe bari kuyita Rafa Library and Museum. Hagati y'umwaka w'1993 kugeza mu kwezi kwa gatatu kwa 2006 yitwaga Singapore History Museum. Inzu ndangamurage y'amateka ya Singapore. Uko ibinyejana byagiye bishira, inzu yagiye yagurwa ishyirwamo n'ibindi bintu bishya. Bashyiramo ibishushanyo. Byose birangira ku ya 2 z'ukwa 12 2006. Ubundi ifungurwa neza ku ya 7 z'ukwa 12 umwaka w'2006 na perezida wa Singapore Nathan ndetse na minisitiri w'itangazamakuru n'ubugeni Lee-Boon Nyang. Nuramuka uvuye aha uzahita ujya ahantu hashyizwe inyamaswa. Hari inyamaswa ziri mu bwoko burenga 300. Nugera muri aka gace uzabona inyamabere nziza. Uzabona inyamaswa zirenga 2800, inyoni ndetse n'ibikururanda. Uzaba usabwa kwishyura amadolari 33.75 ya Amerika kugira ngo wemererwe kwirebera urusobe rw'ibinyabuzima. Uzi ukuntu bahita? Singapore Zoo. Urasabwa gutwara 43,460 arengaho kugira ngo wemererwe kureba inyamaswa. Nta gutinda rero aha wumva wahasura bihagije, uzahite ujya mu mujyi wa Sentosa. Uzahasanga imigozi yo mu kirere. Mu buryo bukoroheye uzaba uri kureba neza umusozi wa Feba. Uri ku kirwa cya Sentosa muri Singapore. Hano hantu hafunguwe ku ya 15 z'ukwa 1974. Niho hantu ha kabiri hafunguwe muri iyi si hari imigozi yo mu kirere inyuma y'ahitwa Port Vale Aéreo Tramway muri Barcelona. Yafunguwe mu mwaka w'1931. Aha rero bigutwara amafaranga y'ama-RF 340 n'amafaranga 800 ukazajya ujyayo mu gihe kingana n'icyumweru. Ubwo mu manyarwanda wakishyura angana na miliyoni 16,257,620. Jya ku kibuga cy'indege cya Joe Changi Airport. Uzahasanga isumo y'amazi yakozwe n'abantu kandi iteye ku buryo bushimishije cyane.
mbega ubona ari ahantu hadasanzwe. Si ibyo gusa kandi uhasanga harimo amashopu cyangwa se amaguriro ashobora kugurirwamo ibintu arenga 280. Harimo n'amaresitora agezweho ku buryo utakicwa n'inzara. Kuri iki kibuga uhasanga indabo nziza, amahoteli, kandi aha hantu buri munsi hasurwa n'abantu 300,000. Muri 2019 mu mezi 6 mbere y'uko hafungurwa neza hakiriye abantu barenga 50,000,000. Ni ikibuga cy'indege giherereye mu mujyi wa Changi mu burasirazuba bwa Singapore. Kuva mu mujyi rwagati ujya mu majyaruguru y'uburasirazuba byagusaba kugenda ibirometero 12. Iri somo rero narindi kukubwira rifite amazi aturuka kuri metero 40. Hamanukaho litiro zirenga 37,850 buri munota. Hano hantu ni heza ku kigero buri wese uhumvishe ahita yumva yifuje kuhagera. Niba hari ahandi hantu ho kwifuza kujya, ni ahantu hitwa Universal Studio muri Singapore. Ni heza kandi hakaba ahantu hambere hari ibyicungo ndetse n'imigozi yo mu kirere ibirimo udukabine umuntu agendamo mu kirere, ubundi ukabasha kubona umujyi. Kubaka aha hantu byatangiye ku ya 8 z'ukwa 12 2006. Hatangira gukora kwa 28 z'ukwezi kwa 5 2011. Hakimara gufungurwa mu mezi 9 ya mbere hari hamaze kwakira abantu bangana na 2 miliyoni. Aha rero naho wahasura. Kuva ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe ugera ku kibuga cy'indege cya Changi International Airport cyo muri Singapore bigusaba kugenda ibirometero 5,900 cyangwa se mile 3,700. Uhagurutse i Kigali nta handi hantu uri buce, wamara mu nzira amasaha ari hagati y'10 na 12 bitewe nanone n'inzira indege yaba yaciyemo. Byagusaba nanone kugenda ibirometero 7,500 cyangwa se mile 4,660 uva ku kibuga cy'indege cya Goma International Airport cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ugere muri Singapore. Icyo gihe wamara amasaha 10 kugeza kuri 12 uri mu ndege iramutse idahagaze. Uramutse utuye mu gihugu cy'u Burundi ukaba ushaka kuva ku kibuga cy'indege cy'u Burundi cyitwa Melchior Ndadaye International Airport ujya muri Singapore, wagenda ibirometero 8,500 cyangwa se mile 5,280. Iki gihe wamara mu nzira amasaha ari hagati ya 11 na 13 uri mu ndege udakatiye mu zindi nzira. Bamwe mu bazagufasha kugenda nabitwa Mega Global Link. Aba ni abambere bazakugeza muri Singapore, Canada, Amerika ndetse n'i Burayi. Bazanagufasha kandi kubona akazi, kandi bahuza abacuruzi n'inganda. Niba wifuza kwiga, menya ko Mega Global yabaye International Student Recruitment Center kuko ubu ifite ibyangombwa byose. Bagufasha kwiga haba mu mashuri abanza, ayisumbuye, short course, diploma, bachelor, masters ndetse na PhD mu mashami yose wifuza. Niba ushaka akazi, menya ko Mega Global yamaze gusinyana amasezerano n'ibigo bikomeye yaba i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Bagufasha gushaka visa yaba izo kwiga, iz'akazi, yaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Bagufasha gushaka amatike y'indege ndetse n'ay'amahoteli. Ibi ntibabifasha abantu bo mu Rwanda, i Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo izi serivisi baziha n'abantu batuye no mu bindi bihugu bya Afurika. Ngwino mu mujyi wa Kigali muri Mateus House inyuma yo kwa Makuza, cyangwa uhamagare 0788 31 76 22. Ushobora no gusura website yabo www.megaglobalink.com. Mega Global Link, we care. Mu buzima busanzwe iyo umuntu amaze gutembera arananirwa. Iyo rero umaze kunanirwa, umubiri ugutegeka kuruhuka wabishaka utabishaka. Mbere yuko umubiri wawe ubigutegeka, reka nkurangire aho uzaruhukira uvuye gusura uduce twose nakubwiye. Muri iyi si harimo hoteli zirenga 700,000 zinjiza amadolari biliyoni 570. Nkuko tubikesha urubuga rwitwa gaytravel.com, Marriott International ifite hoteli nyinshi zishoboka ku isi, aho yihariye hoteli zifite ibyumba 1,400,000 ndetse n'ibyumba 693. Muri Singapore harimo hoteli yitwa Singapore Marriott Tanga Plaza Hotel. Muri abantu bakuru babiri murasabwa kwishyura amadolari 272. Mu manyarwanda wakishyura 350,320 arengaho. Iyi hoteli rero yegereye ahantu hari ubukerarugendo, kandi ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Singapore Changi Airport. Hano buri cyumba kirimo TV screen, ubwogero, wifi y'ubuntu,
ndetse kandi hano haba amaresitora n'amabare akora amasaha 24. Kuva hano ugera ku kibuga cy'indege cya Changi byagusaba kugenda ibirometero 20 uri kugenda mu muhanda. Gusa bishobora guterwa n'ukuntu mu muhanda hameze. Niba nta traffic irimo ubwo wakihuta. Uri mu modoka uzagenda iminota 20 kugeza kuri 30. Nutajya muri iyi hoteli uzajya kurara mu yitwa 4 Point by Sheraton Singapore Riverview. Urasabwa kwitwaza 198,537. Wongereho 39,500. Ubwo yose hamwe ni 238 ndetse n'andi arengaho. Hano rero bafite ibyumba byiza, wifi y'ubuntu, swimming pool. Iyi hoteli iherereye impande y'umugezi wo muri Singapore. Iyi hoteli itanga n'amacumbi. Hano rero wagenda metero 900 mu mujyi, kandi byasaba kugenda ikirometero kimwe uvuye mu mujyi wa Trampoline impande ya parike iri muri uyu mujyi. Kuko abantu dukunda udushya no gushaka itandukaniro, aha nutayishimira uzajya mu yitwa Flatten Hotel Singapore. Hano rero ko harara ijoro rimwe urasabwa kwishyura amadolari ya Amerika 318 guteranyaho 63 y'umusoro. Ubwo yose ni amadolari 381. Mu manyarwanda uzasabwa kwishyura 490 n'amafaranga 700 n'andi arengaho. Iyi ni hoteli y'inyenyeri 5 iherereye impande y'umugezi wa Singapore downtown. Iyi hoteli yubatswe mu mwaka w'1824. Irangira mu kwezi kwa gatandatu 1925. Ubu hashize imyaka 95. Igizwe n'amagorofa 9 uvuye hasi, kandi kuva yubatswe ubu hashize imyaka 100. Andi mahoteli wajyamo ni nk'iyitwa Goodwood Park Hotel. Uzishyura 239,800. Wongereho 47,700 y'imisoro. Carlton Hotel Singapore 281,200 uteranyijeho 60,800. Aha ngaha azaba ari ay'imisoro. Ubwo yose hamwe ni 342. Marina Bay Sands. Hano wakishyura amafaranga y'u Rwanda 900 n'amafaranga 56,80 n'andi arengaho harimo n'imisoro. Iyi ni hoteli nziza cyane. Ni naha dusoreje ikiganiro ubuvumbuzi, ikiganiro tugushimira kuba mukurikira. Nge nitwa Itangishaka Emmanuel, iyi ni Goodrich TV. Iki kiganiro gicaho buri wa kabiri saa 7 n'igice. Tuzabonana ubutaha.